Kato kadangwat kinong syoksyong kasakoy kuna kabahap umling siyanar di blok aga distrik Libhoy. Kalimi ipadba balik ujor hau Deputy Commissioner ke distrik Libhoy halor kejing subah belajak kelab. Nia beladan kejing bam sab bajur na kejing bam terikam jong ke skim RIDF Hajar Arpuai Hajar Arpuar jong kenabat. Kabalakot kumasyi kelur tengkai ya kebalamang hakene kesyong. Hakene kejing let banbo ya kejing ujor hau Deputy Commissioner halor kene kejing subah belajak kelab kepisah. Dalam kemat ubah Kil Maring, asisten rang Bak Shnong, Kasakoy Kuna, ubah Barnabas Maring, ubah Gabriel Makri, nalor kiwe-kiwe. Habagran kinong tok kubor, kini kirang Bak, kilap penpau, kejing sukya kabajur, halor kejing jak kelap, jong nagapisa nagaskim RIDF, balamang naganabat. Kelito ba kejing sisya, halor kejing lap balamang yang nagaskim penroy juga Shnong Sakoy Kuna, kalapau pertai di leng ba kejing lap naga RTI, kabalapan dawe orang Bak, Hagalapau ru baya kepisah la pelat nadu unai lar ke senam Hajar Arpuar. Sya kinong syak-syenong di belami kerteng menyo ekabha. Hendrai ke besngosi kalong ba syamla dan satya na padang kini ke belami kerteng banyo yang kepisah. Bagila benrap ru badan ki kerteng di belami kebalapau ha ke RTI. Di mana kalian ke syenong hi kemdan kano-kano kejing itu yakini ki brio. Lagrau ru bakat kum kajing mang yang ke skim penroy na ke RIDF. Apau baik kejing mang kalong bantai tangki kinala pentut sepetor kejing penbahai ki petor kesurok baniat cikejaka pentrai bat kiwe-kiwe bat kebelengok kalong ru bakumno kam syunadan kejing tempat baru halor kejing mang ya kene keskim ha kene kesno halor kene kejing subah balak menen kejing bam sap wajur nakali yang dong syong kamtam ketu belami kerteng bat ki bam syamlayo ya kene kejing mang pisah Gila dawa mardor na Deputy Commissioner buat penong na kejing toket kebabnya halor kani kejing jak klep jangan dipisah. Ngaspil makri bade penyo yang ka skim menfa kerjang kemdon re hadin lami yo tra RTI so do so mi kerjang junga ka kam ro rep re nong yo hi te ngaru kaju hi ka condition marba gila pani gatu ka teng tang ba ya kata ka pisar yo i ya kejing tre kempan tre Tiki ong hang tu pada ki apo RTI pada kapisa la dep ai kakam kala dep pendep nadu Hajar Arpuar apulai. Teng sulungo kan ba kata kakam la dep kat bagi cintre de umdan. Nanti ngaku ban ong ban penpau ke jing si ba kat kum ka hok jongi kinong yo ni de ben yo ya katu kapisa. La sai la si mo ladangi apply ni pan na kajing yarap na sarkar. Jong ya piti la dep ai tena duta prosnem kapisa la dep ai kajing tre la depan tre kinong ta tang ngim yo sure ke skim marba kat ba hangi pada kampoi kata kapisa kampoi kata kajing tre ti kabae yang ba ladangi pan jing rap la syal si ngim yo su markin saong ba la dep ai tangata ngalong ba karpat ba ni kinong yo ni de ban yo ya katu ka hok kat kum ka jing a jong government ban yarap ini hidup isu-pinong rep hindi banyo ya katu kepisah ngadang yo kubar ni steo hidang sedang penrep hadian bala rep steo untuk sedang rep pada long pemtiap re ya kata ka jinyo yang tak skem te long gitu ginong ya lam sinong mes sedang penrep te sedang penrep te hadon giba ying sam giba long hadian ba katu ka kam jeng me kadang ya kes te sange shwa te tang kata te da ko buburam ni nara sinong koi kuna wanang ne ban keduk ya disi halor kuwe ka phang ka ba po sinong jingi ka don kata ka project ka ba ai na ka soil and water division ma na so ngom ba ta teng wan sene ban ya penduk ya disi ban yo bu ya kata ka komplain mar ha ka ba sedang ya kene ka project ne ka scheme ni na kalian di sinong nim jam don kata ka dorbar ne meeting ba long ban pentip ba ya baru di badon kerteng ha kata ka project next scheme kumta akan halor kan ni kapang hadin ba ngilayo ka jingtip ilane mungkong ban kendu ya di officer ni ki bahe jong ketika soilan conservation baradin laki ki ai kata ka woi ka kuat dan ka list ka badon di kerteng jadin kata ingin kalian kengi di badon kerteng yang rumah don yang
Bisa kadon kita untuk mendapat balik kembali mau kita. Hadin kata pat Dewan Ra Abiang Sakui Galis hangta kadon ka kerteng. Hadin kata ngingim hun hangta kadon ka kerteng, kadon rupa amau. Tambangi nakaliang jungi ngaro ngampriang de kata. Di kumta hai kata kala ayat kumta. Hadin pat habangi la yoi ya kawai na kikot komplain bala pai RTI da wiba hang tapat ngiyo jintip ba kadon ka keteng junga don sekewai keteng jung ni ki parlok jungi ki baya don lang mentahane hang ta ki inisiatif ba ya kata ka projek la de pentre kadon ki sungchan amau ki biang ki don ki jakar ki biang tang banda la ya pitu ba hang ta ngilalap ba kajing tre kamlong kumbala la tho ha ka tu ka kwat RTI ka lapan pau dong tu bak ye kum tang ki wan hang ne kwa ba baro ma phi ki bayu i ba ki yo sio ka ne ba kam de banja kum ne la da don kono ka jing pentri kono ka skim ne ka projek habis no ba ka de ben long yaj be lang ba ka dor bar snong ne lang ba jong ka office ru ban pentip syaki to ki briu ki badon ka karten katang kwa ba kidai benle ba arju opor ibu ya kene ke kerpat ya ki bor ki balor kamtam na kaliang ka DC office ba kin pej bene ban kin wan ban le ya kata ka jurip lene ka survey ne ka inspection ka bai hap ne ka ba mi hap harangkat ke jingil don lang jong kita ki beneficiary kanang ma bakiru kin yatu hok bat kin batai hok ya kata ka jaka hai kisna katno kiyo katno jaka kadon ka jaka baki di benyo te ngana kaliang junga ka so pi boro ki bapej bat bi kane ka kubor ba hadin habut ba kane kam di benja ngana yang junga ong tang di pi baro nga lada ki pi of singyo lang ba kane ka media lada pi yo i te ngakwa ya piru ba pim dei ben long ki ba syak penon kam bakla ngimtip kania ka dijibun kam bakla na ka liang ki office na po ka office yang ka soil and water conservation department ne ngimtip la ki dei ba penon kam bakla ki ba syubuk kartang ki briu jungi na po ki nong penyak snong jungi na state urban syai kartang namar kat kum ka jing ka report yang RTI ka pen i ba kini ki dei ki ba dei sepok snong jungi kidai ki nasional jungi kidai ki vendor ki nasional jungi namar ba hingi pak habakatu ke kusion ke ba ong tu RTI ban pan ya gitu ginang yo ki beneficiaries bat kumno kapisa basiu ya ki te ki ong baik ba ki la siu ki vendor ki badai na pok nasional tatam kini ki beriu kim der ki nasional jungi ngamtip kidon na em hane perthairu hapok nasional jungi de kini ki beriu ba ngapule hane kim don te lada pidon lada pi osngau ngakarpat ya piru pim dei ben syak penon kam bakala ba haka katang jengno kapan iba pelak siu hapi da kilak te kane ka skim kade nam ta ki baduk na kita ta ki nang rap tip ma ki pedun kam bakla hakane orkom te kalong ke ba ni wan hang ne ban kerpat yo disi ban sim ban le tang kum kine ki briu ki badan kam ki ba pedun kam bakla ya ka hok jeng ki wei bat kum ju ya ki hek sarkar ki badan kti hakane kam ngam ong babaro ki officer sarkar ki ba long ka ju ji long le se ki bri ki badan kum kene khnang ba kan long ka ji snang nam ta baro ki wei ki department ru ba kim de ben long hakane kom ba kan long ka ji mentoi ru om tang na snong khoi kuna handrei wat ya baro ki snong jong kri boy jengi ki ba pentelun ke kam na ka office jong ka soil and water conservation